gledamo kako se taj hram Svetog Save u Beogradu s krajem 20. veka i s početka 21. veka sa teškom mukom gradi. Ja 5 godina sam u Patrijaršiji, pa gledam, dolazi i političari, i neki privrednici, pa neki obećavaju, ne daju, neki koji ne obećavaju, odjedanput se neki novac tu pojavi. Pa sad smo spremni da kritikujemo, to slabo ide, pa to prave pogrešni ljudi, itd. Verujte mi, za 150 godina naša deca će pričati da su Srbi u onom najgorem periodu, kad su bili ratovi u Republici Srpskoj i u drugim srpskim zemljama, kada se zemlja cepala, kad su nas bombardovali, ubijali, da su Srbi u to vreme podizali hram Svetog Save. Dakle, u svakom periodu, oni koji su se malo bolje izučavali kako se prave, kako su nastajali i Studenica, i Žiča, i Sopoćani, da ne nabrajam sve velike srpske svetinje, uvek je bilo oni koji su nešto tu prigovarali, uvek je bilo nešto što nije bilo dobro, uvek je bilo oni koji su pronalazili, u stvari, izgovor za svoju lenjost i za svoju neželju da pomognu u izgradnju toga. Dakle, ali na kraju kad sve to prođe i kad prođe ono što se zove smrtnost, dakle, naših života i ono što ostane zabeleženo u istoriji, ostane zaista zabeležena velika želja velikog broja ljudi. E sad Srbi, onako kao jedan čudan, zaista čudan narod, rešio da napravi tu najveću pravoslavnu, dakle, svetinju u Evropi, pa kad smo bili 2004. godine u Rusiji da sakupljamo pomoć za hram Svetog Save, mi pogrešili smo u neku našu iskrenost, pa kad rekli smo Rusima da je za 30% hram Svetog Save veći i duži i širi od njihovog hrama Hrista Spasa, malo Rusima to nekako nije baš odgovaralo, pa malo su se bili onako, čini mi se, ovako ljubomorno su nas gledali, ali dobro, prilič šta da radimo. To su mi taj zalogaj uzeli i sprovodimo ga mi u delo. Verujte mi, što kaže Matija Bečković, gradi hram tako i nas. Dakle, sa svih strana, kad ga pogledate sad kad sija, kada smo i tu rasvetu uradili, on zaista nosi i podsjeća Srbe šta je zaista Beograd. A Beograd je bogorodični grad. Dakle, grad koji Sveti despot Stefan Lazarević posvetio presvetoj Bogorodici. Dakle, Beograd je bogorodični grad. A da ne govorimo sad o problemu neslovesnosti, ali ne po pitanju pismenosti srpskog naroda, već neslovesnosti srpskog naroda po pitanju broja, recimo, samo abortusa koji u Srbiji, koliko u Beogradu se vrše, tako da, između ostalog, 250.000 zvanično abortusa urade srpske majke u Srbiji. 250.000. Znači, svakih 6 godina srpske majke zajedno sa srpskim očevima koji očigledno i podržavaju u tome ubiju jedan Beograd. Znači, to nam je situacija, kada govorimo o onome što se zove Božji blagoslov i kada pokušavamo da pronađemo neki odgovor, pa dobro Bože, što nam sve ovo radi, što nam se raspada država, šta nam se dešava to na Kosovu i Metohiji i tako dalje. Vraćam se, dakle, na srpski jezik. Šta se dešava u 20. veku, to jest, pošto sam malo prespomenuo Vuka Karadžića u jednom negativnom kontekstu, da prosto on nije bio taj koji se zove, koji nije otac te srpske pismenosti, ali ono zašto naravno treba uvek skinuti kapu i reći da je Vuk Karadžić bio veliki narod, pored sabiranja te narodne umetnosti, srpskih kepskih pesama, tog ogromnog blaga, i verujte mi da nema baš puno naroda u svetu koji imaju tako bogatu narodnu umetnost koja je ostala negde zapisana, a zamislite sad jednog čopavog čoveka koji ide po Srbiji od tamo nekih pijanih guslara, starca Milije, 25 puta pokušao da zapiše pesmu Banovi Strahinje i posle 2 meseca, preganjanja s jednim pijanim guslarom, on je zapiše. Dakle, malo je Srba koji imaju tu upornost kao što je imao Vuk Karadžić, ali ono što je bitno jeste da je Vuk Karadžić bio čovjek koji je napisao, hajde mogu da ga nazovem jedan zanimljiv srpski kulturni nacionalni program, a to je jedan kratak njegov tekst koji se zove Srbi svi i svuda. Između ostalog, Vuk Karadžić kaže da su Srbi ljudi kojih ima, dakle, Srba grčkog zakona, Srba rimskog zakona i Srba muslimana. Dakle, Vuk Karadžić uvodi srpski jezik kao osnovnu
nacionalnu diferencijaciju jednog naroda. I kaže, prošlo je nekoliko vekova, bili smo pod Turcima, neki Srbi su iz ko zna kojih razloga, da li pod pritiskom, najčešće pod pritiskom prelazili u islam, isto tako bilo je ti koji su se rimokatoličili, ali to što su ovi postali rimokatolici, što su oni postali muslimani, to ne znači da oni nisu Srbi. Dakle, Sveti Vuk Karadžić 1836. godine piše, a objavljuje ga 1854. To je zanimljivo, jer 1850. je bio onaj bečki dogovor, dakle, ovde u gradu gde ste vi, gde živite, između hrvatskih i srpskih lingvista, a sa naše strane su ga potpisali Vuk Karadžić i Đura Daničić. Vuk Karadžić uvodi i postavlja jednu dobru perspektivu kojom treba da ide srpska država u budućnosti. Dakle, on kaže, Srbi su oni koji govore srpskim jezikom, a ima ih, dakle, najviše su pravoslavnih, ali i oni koji su rimokatolici, oni koji su muslimani su Srbi. E sad, posle tih 150 godina od tog što je Vuk Karadžić govorio, sad mi ovde koji ovde sedimo i otprilike dijeli znamo da su Srbi na kraju, posle tih 150 godina, ostali samo oni koji su pravoslavne vere. Da svi oni koji su tad, pre 150 godina, bili rimokatolici ili muslimani, to više uopšte nisu. Niti sad ti da kažeš nekome da je tamo u Novom Pazaru, ja sam rodom iz Kraljeva, pa znam kakva je situacija, da je on Srbin, a on je tamo musliman, teško da će ti on to prihvatiti. Ali, da vam pokažem kako, recimo, šta se dešava kada nemate jednu ozbiljnu nacionalnu kulturološku politiku. Pre 107 godina, u Dubrovniku, pazite, Dubrovnik, znači grad zbog koga su sad neki srpski oficiri osuđeni tamo na 40 godina robije, maltene bastion gde se prelomila ta evropska priča da su Srbi, divljaci, tako bombarduju Dubrovnik i tako dalje. Dakle, pre 107 godina u Dubrovniku je postojao jedan književni časopis koji se zove Srđ. Srđ je jedno brdo pored Dubrovnika i etimologija te reči, istorija te reči pokazuje da je okolina Dubrovnika, pa čak i veliki deo samog Dubrovnika nosi srpske etimološke nazive. Zato se taj časopis zove Srđ. Da li znate ko je urednik tog časopisa? Čovjek koji se zove Antun Fabris. Antun Fabris, rimokatolik, Srbin. Garantujem i potpisujem veći Srbin od 95% Srba danas koji postoje. Taj čovek, znači u Dubrovniku, pre samo 107 godina, bilo je 40% rimokatolika koji su sebe osjećali kao Srbima. Znači oni su bili Srbi, borili se za to srpstvo, molili Srbiju da im pomogne i tako dalje, objavljivali tekstove, pravoslavne pripovetke, recimo Sime Matavulja, Stevana Sremca i tako dalje. Borili se protiv Hrvata koji su njih hteli da prevedu u drugi nacionalni identitet, ali nije imao ko da im pomogu. Posle ropstva, posle tamnice, maltretiranja, taj čovjek je krajem Prvog svjetskog rata umro i taj Srđ se negde ugasio i ta istorija tih 16 godina tog Srđa koje ja izučavam trenutno i moram iskreno priznati da mi dođe da plačem kakvi su to veliki Srbi bili rimokatolici, nije imao kod im pomoći. Nije kriva Srpska pravoslavna crkva. To kažu kriva Srpska pravoslavna crkva zato što su rimokatolici i muslimani odlični. Nije. Srpska pravoslavna crkva, dakle, ima svoju ulogu, od nje ne treba očekivati, ona po nuždi svoje, kao što je to bilo za vreme ropstva pod Turcima, kada nije postojala ni jedna druga institucija, ona se bavila i čuvanjem i nacionalnog identiteta i pesnika i ovih onoga. To nije njena funkcija da ona sad uči ljude azbukom ili da leči ljude, iako je Sveti Sava, i to da znate, da napomenem, prvu srpsku bolnicu koja postoji u Srbiji je napravio Sveti Sava. Dakle, Sveti Sava između svih onih stvari je bio i osnivač prve moderne, u to vreme najmodernije srpske bolnice u manastiru Studenici. A prvu srpsku bolnicu je napravio sa svojim ocem u manastiru Hilandara.
lekari, moja supruga je lekar, kaže da nikad u